Mizoram maso na lam tluang khir tu te chi bai ule sarkar hian ami cheng te maso na tur eile barani emo sumle pai ni emo maso na rural din ko ani emo na satakin na thoka india rama kan cheng kan van nei na em chu mi mal sum dong tu te chu du saklovin mi pui mi mir ate bera tanga lian bera thlengin ma kan son theina tur angai tu a thina kol phetha ani emo tuite bu faite chunin mantlom zokin mi pui hne na ashal chuakin a sem thina ni ol san tam tak min siam sakhi mi puiten ngaya kan neya atur ve reng ngai na te alo chuak ni hialin angai theome ramdang kan thlir chuan entir nan singapore te ang te hi mi mal sum dong tu te ham thatna an ngai to na sa emema mi pui mi mir hne na athon le mantlom zo ka thil sem vak vak te an ti ve lem lo engpo ni se mizoram sarkarin engtin nge mi pui te tan na athoti hi mi pui mi mir vantlang te hian kan hriat apoi mo a chutiang tur chuan mizoram masona lam tluang program kaltlang hian kan ron te chuak thina ni zaina hian bulchan na turin kvk kan mangdona kvk lampum chu krishi vigyan kendra tina nia krishi ti chu huan emo lo emo soina ania vigyan hi hria zawna finna soina nia kendra chu zirna in tina nia ti chuan krishi vigyan kendra chu tunlai thiamna manga lo nei tu te huan nei tu ten ol samle hlok zoka bule bal an thar chwa theina turin zirna in pui te po te ila kan soi swal om love kvk hi mizoram district pariata kan nei veka zaina hian serchip kvk kan thur bing dona serchip kvk hi north vanlai phai khwa om ani oi kvk malak na tlang pui le kan thil ti te toite nan tar langila kvk hi krishi vigyan kendra kan tia saptong chuan farm science center kan tia mizoram a hian kvk hi district ina a om veka serchip district kvk hi north vanlai phaya da ania kvk hi ministry of agriculture cooperation and farmers welfare government of india nuaya a oma ICAR Indian Council of Agriculture Research kaltangin thok tu hlo te le heng management te le engemo summa mo hi miron petrina ti chuan kvk na kan na tho bera chu tunlai thiamna technology kun na thok tu te ne na pek chua kha ania ICAR lama tang te le research center sang sang atangin tunlai thiamna engamo ron chuak thara antinan kan khai en kol dan chungchang ate kan ser huan en kol dan chungchang ate kan bu en kol dan ate le ran te po ani anga khatiang anga khan thil thar tam tak technology thar tam tak ni tinin kan mu chuak zela research center atangin chung kan thil mu chua thara chu lo nei tu te hne na direct kan pek chua ma khan kvk hian kan lo en ve thina demonstration te kan tia tiang ang chuan khatiang ang thil thar technology thar lo chuak ka kvk a hian farmer tenina an thatpui thei dan tur ang khan kan lo en chin ma sa thina chung kan en chin na chu demonstration manga kan lo en na chu lo nei tu te ne na an adopt ve thei turin an lo practice ve thei tur khan a technology kha kan va transfer thina chu wa chuan kvk hi a khai khom na chuan chemi technology transfer tu kha kan ni meya amaro chu hetilai hian kan soidu chu technology kan an tia po khan hetilai local condition zir khan modification te siam thil siam rem ngai te lo oma chung te po chu kan an siam tha a tiang ang khan lo nei tu te ne na thil thar zir tir na kha kan petrina tin chu ba ka kan na tho boi mo em pakhat chu training ani a training hi kan pena sa a khosang sanga kan kal dara hetilai kvk hian thok tu hi som le pariat kan oma kan vain chungjinga chuan scientist kan tia paruk kan oma agronomy lampang te horti tin ran lampang te home science te agriculture extension te agriculture engineering te
khatiang ang khan line sang sanga discipline sang sanga khan scientist role kan ne master degree nei te PhD degree nei te ni a chung te chuan training ka lo nei tu te ne na kan pe thina hei kan ria tangin not van lai phai le che vel khuwa hi so thing ten tin sa ser thlum kung en kol dan ti te tin ser thluma lei thapek dan ti te tin vokle ar vul dan ti te tin sunhlu product siam dan te le pickle siam dan jam sian ti khan variety sang ka training kan pe thina tin so thing tam ven le en kol dan ti te kating ang khan ma kan la thina tin kan tarlan tel du chu KVK a hian soil testing laboratory kan tia an lei hi an athur le thur lo te leya new thlai ta na chotha khatiang ang chi nutrients kan tiang chi te kha a om lo te kan test sak theya mobile soil testing van kan ne tin mini soil testing lab kan nei boka tiang chuan ngelo nei tu te tan soil hi kan test thei boka tin hei tuna hian ma chop ro pui tak kan ne chu digital weather station an tia chu minor irrigation department tenen tangkopin kan hetilai KVK hian kan da don boka chuwang chuan hetilai a hian KVK center a hian ruatui tlak dan te temperature te humidity kan tiang chi khatiang ang tunlai zirlai te ta na thil tangkai tak weather station kha kan din don bok ani ti te kha kan ta lang du ani tuna hianin kan lo kan neya lelet kan siama thlai huan lo nget kan siama kumtenin thlai kan thara amai ro chu engtiang nge he kan lei kan thlai tharna hmuna hi apoimo zia hi engtiang kan zirtir thal eng ti hi tuna kan ngai poimo tak pakhat ani chu ta chuan kumtin kan senga thlai kan thara kan thar puitlinga chuta chuan kan lei thra leya omsa tam tak kha thlai na lo eiralani chuwang chuan engtiang nge he kan thlai tharna hmun hi amamo dan te lei thra amamo dan te engtiang nge tra alo tlak cham eng lei thra nge alo tlak chama engtiang kan chom puitlinang kan chom seile nang ti te le engtiang nge kan phushu kang amamo hi ti te hi tun lai lo nei tu tan chuanin kan than tha kan har tharna tur ani in ka ria ani tuna hian hei soil test lab basunga kan oma khwalum hle maya tin hei tuna kan mu me ka hi electrolyte electrical conductivity EC te na manru ani a he khol te hianin heng kan leis sample kan la ka te kha EC electrical conductivity hemi mang hianin kan te thin ani tuna khol kan mu le me ka hi kan lei thur le thur lo te na khol ani a hemi mang hian eng tianga leitra chinai thi eng zat nge kan mamo a eng tianga kan lein amamo ti te hemi en fiana khol ani tuna kan mu le mek hi DAP te tin SSP te a leitra om phosphorus kan ti en fiana test na khol ani tuna hian hei khol te takte hi kan mu a hei hi ming chu mrida pariksak ani a hei hi ICAR le IISS Indian Institute of Soil Science in Trangkopina asiam ani a he khol te hi heng leithur le thur lo te tin nitrogen kan ti te tin phosphorus potassium tin heng micronutrient kan lei na tlem te amamo kan thlai na tlem te amamo ve zinc kan ti te sulfur iron te boron te he khol hianin a test thei veka tin kan soile du lo ka chu heng mobile lab soil testing lab kan ti te tin soil test laboratory kan ti anga te hi amana to maya abik takin mobile testing lab ata page no isom thum matanga no isom liman borvel ani a tin soil lab hi no isom ru katanga no isom ru panga borvel ani a chu wang chuan man to tak taka kan test theya kha heng mirda pariksak mang hian man tlom te in tuna hian in kan test thei to a chu he mirda pariksak hi cheng sing sari man borvel lek ani a chu chuanin eng lei tra leya lei tra om kan zong deuh tho hi a test thei ani ti kha he an soile du ani okay hi Ardal Chandami scientist agriculture engineer KVK Serchhip district thoklai me kania tuna hian kan KVK farm plota
kan demonstration to ta kan meka strawberry kan enchin na muna kan meka ni a kum sang ni som pakhat chang hanin strawberry hi helai muna hian lo chin chan to ani a lotling takin kalpui ani a chumin huwa tun sang hi som panga a khanin strawberry hi ka han ching chan le a plastic mulching manga strawberry and kole drip irrigation ne na ti kopin helaya hian farma hian demonstration kan kalpuya chu square meter za chung vela han kan ching ta a khu le khu lo hi kan en chin ani irrigation drip irrigation kan fit vek boka chuan drip irrigation hi heta gravity drip irrigation a en kan nei a adang po hi force irrigation anga en chin kan nei boka chuan heng ka kan chin hun hi hemi kan plot b ka hian hun in anglawa kan ching ani a chen hi july tha top lama kan phun tan ani a chu december tha chan ve nulam panga chang kha chuan kan seng chana thlathum thali ang vela chuan kan seng chan tina nia chuan adang hiau hi october tha vela kan phun ta a chung ho chu this january tha atang te khan kan seng chan le bok ta tuna hianin ara wang lai hi kan phun ma sak zo khi chu ara wang lai chu a pel chho to a hi amaro chu a nung zo ka mi kha kan la lo mek zela chuanin a cover a mulching kan hantia hi a material hi in anglawani a chen kha plastic mulching kan cover te pon oma plastic mulching kha chu hemi sarang pa ngai pan pa ngai ya kan cover ho kha oma chung chut lai dewa kan phun khani ta a chuan tuna kan mu me kan din na mi hi chu a polythene hi a ko sera ti me a in ta angin oma chu entir nan fur hemi ro tuit la pa ngai po hi adong tel thei thawa a tatlang thei thawa kha thatna pakhatania hemi material bi ka kan ti hi chu tui pek lo chang po khanin ro tui mang khanin a in chom tel thawani chu thatna pakhatania chuanin hemi kan han enchin na hi a hlotling hle a hemi akung khata chang hianin apa ngaya kung khata chang hianin ra som thum te somli tiang vel te po mi ara hun chung zong hi chan chu ai tamma po chu kung khata chang hang kan thar chuak mai thea chung vel bor te chu ni ta a chuanin a variety hi sweet charlie kan tiang variety hi ni ta a chuanin mun danga khan california variety kan en thau boka chuan hemi plastic mulching lo hemi open topa ti hi kan compare ta a chuanin ain thlau le a ara hi mulching bi ka hi chuan ara hi a fai alon om mei ba ka fai tha a chuanin ba ka ara po kan tharma boka chuanin a phun hunin ang renga khanin plastic mulching lawa kan ti hau khat chu tuna hianin ara wang lai hi aron ni tan ve deuh chawani okay hi wanal mu ka ngen te kani a hetilai kvk serchip district a hian horticulture scientist in ka oma hei tuna kan din na hi greenhouse ani a low cost greenhouse kan antimaya keima anina kan sak chop ani a thing tuai le mau mangte kan sakani a abang hi set net ani a achunga hianin uv film kan ti angchi hi kan manga square meter zanga borvel alian turani a hetilai hian thlai chi sang kan ching thina fura thalin thlai kan ching thina achung hi uv film zarani awangin ruwa alut to loim lawa chu wangin fur lai po hian tomato kan anti te ruwa ngai theivak lem lawang chi te po hi kum tuani na chin theya tina chung hi alum a uapa chumi alum uap pa chuan soil temperature te alo sanga chung te wang chuan thlai te hi pon lampanga kan chin a hianin athang chakbi ka athabi ka tin rannunga po high tech te hi chu rannunga lur lo turanga yani ama se tilaya kan mu hi low cost ani a rannung ero hi chu proof lutuk lawa mara chu open eye hi chuanin rannung hi an lut lo zoka ti chuanin fura po thala po engtik lai po hian thlai chi sang hi tilai hianin kan chingin kan thar chuak reng ani tiang tomato ho hi tomato high yielding variety kan anti ho
Bangalore atanga kan lak chu ania chu achi hi seed company atanga leizel lawin ke mani hianin achi hi kan la di khanin kanin todel zel theya chu high yielding variety kan anti ho athatna ania chuan plastic dum hian kan han khuwa hi tangka em maya hianin soil hemi a lei temperature hi ati sang le zuala chumi alo ti san chuan le lo luma thlai zong lo thang chaka thlai ati thang chaka ati tha a ti chuan chu mai baka tui hu chuak ral tamlu tuk tura kha avenga tui kan momo tlem boka tin lo thlo angai lova lo tam takron triak tur adal boka chuan hemi plastic kan khu hianin ati tha em ani tin plastic kan nei thei lawani pon lo nei tu ten plastic dum kan nei kher lawani pon bu pol te di te na thel kan anti te tin thing zaina noi kan anti te po hi tianga hianin da tel theila tha em a chung ho that le big zol na chu khang na thel kan anti te nim te tin bu pol kan anti te po kha alo troya khang troi te kha lei tha alawin siam le zela a tha big em ani vi film kan man vek chuanin na lumlu to ka uap lu to ka thlai dan hi engemaw chena temperature a sang lu tuk theya chu wang chuan a bang hi set net kan manga achungai ro hi chuan sil heng uv film hi kum thum te kum li te dai tur anga ya khian ruwa lu tur ron dal ve thunga fura po thlai chi sang kan chin thei pha ni ami achunga hi set net kan dale na chana chu nisalut tuk direct ron hemlu tuk tur kha venga tin da lo dai hlim hian thlai hi atharaya juvenile stage raya ara raya direct pon kan da ai hian hatianga chung kan zar hianin atharai adam rei boka ara rei boka hi tomat marcha ar Bangalore atanga menon thon tho ar kalo hit kan ti eng chi ho kha ania ara hi alien thang renga atuya dam rei boka athan po thang reng Mizoram in Iron Rod Siam chuan a hmun pui Mizoram Ispat Industries lengtea kanneya he hmun hi sarkar kan ho tu lian kan minister tele officer poimo tak ten trumeng maza anlo tlo to a mandeu khan INPR department malak na in pu David L Thangliana chief media officer le journalist ten he hmun hi zup to in anna tho dan te anzuk en fia tin April nisom ni pasari khan Minister Industries changtu puisho hunale officer poimo ten he mun hi anzuk tlo le a zaina hian ispata an na thodan tlang pui kan clear ho do na ni tunma deu khan ispat ho thir rot siam hi thatok lo le thir chia te mangna sa hle a soi aw ma wangin INPR department malak na in pu David L Thangliana chief media officer le Mizoram Journalists Association MJA General Headquarter te chuan an factory omna lengte a zuklo in an thir man tele an hatho dan mangte an zuk ena ispat ho tu pa Puroshan Agarwal chuan journalist rol te chu lodong songin an thir man te alo shil fia ani Puroshan chuan Mizoram chunga thir chia te chu an mamo zat za a som po an muzo lova heng thir chia te hi thir siamna Tata company atanga an leite nen cho poltur ani lain an duang an mulo chu buai thak an ti thu alo soi
an company chu ISI certificate nei le thir siam na en dik tu ten kum khata tum enga mozat surprise checking te an nei thin thu asoya an mani ngei puin a quality check na hi an nei ba ka ari zong engkim check na an nei te journalist ho chu a entir hetiang insak na thir rot siam na Mizorama alo om ta hi MJA te chuan ram ma chon na poimo taka an ngai ani na thok tu mi za somnga omin chung zinga somnga vel chu mizo an ni a mizo ten ni khata cheng zani somnga le zani somriat an hloa Mizoram Ispat Industries hian thlakata cheng noi somni vel thatin excise duty atan Mizoram Sarkara an chunglu thin ani kumsang ni som patni atanga din chan Mizoram Ispat chu purol huna Minister of Industries etc chuan April ni somni pasari sang ni som paruk khan amuna atlo purol huna chuan Mizoram chungeya insakna iron rod siam theina alo om chu lom om ati thu soin ain kol tu te chu thataka thok turin acha Mizoram Ispat hian thlatin iron rod metric ton zariat an siam chuaka an thirman hi Tata Steel Jamshedpur le Mizoram thirchia za atanga za somnga metric ton ni in an chut an iron rod hian ISO mark an nei vekti an soi Ispat ti hindi tong ni a om zia chu thir steel ti na mai ni Ispat te kan shiat lar Mizoram Ispat Industries leng te a hian July sang ni som pani atang khan iron rod an lo siam chuak tran to a an thil siam chua te hi Mizoram hun sang sanga an thondar ani Mizoram hi kan ram mania kan ram ma son na turata na sarkarin ma alak na ishe chiang duani chuan Mizoram ma son na lam tluang lo thlir thinang che tuna chuan film lam kan lo hoi ve thunganga kan rama hian kumsom bor vel kal ta chang khan film thatak tak entlak tak tak engi mazat kan lo ti chuak to a mi mal helama tui mi te ba ka Kaushan te po in chalai pol te kaltlangin film entlak tak tak an lo ti chuak thin to ani zani na hi chuan Mizoram Film Development Society member 10 film an ti chuak an thlur bing dona INPR director Tongkam Han Ho zokila film hi mishing ril ru a chelam le a thalama kai shwai theitu siam shei chak tak a chang min vela a chang min tinui tu mishing ril ru chok phura
ti tho thei tu ani wangin tun lai khovela ngai tha chi ani lo ani sarkar hian INPR department kaltlangin film siam tu te mason na tur in society MFDS kan ti alo dina hunrei lo te chungin he society member in ziakulu te hian film thatak tak engem zat an lo ti chuak to ani a trend to short film te a trend to darkar khata changa darkar ni chuang o feature film puitling kan ti te a trend to documentary film te po ani a film lama tui mi te mason na tur ani beisein tunkar April ni somni Paruk Khan INPR Minister Pulat Hanzara chuan film tha thlan chua som te hena suma chanpuina cheng singli cheu alana heng film som thlan chua te hi MFDS Noya Film Certification Committee te thlan le andik vekani chumi chungchang chutuna clear hawang u April ni somni Paruk sang ni som Paruk Khan INPR Conference Hall a Pulal Thanzara Minister of INPR etc chuan Mizo Future Film Siamten Athazwal som an thlan chua te hena promotional cast assistance cheng singli theu ahlan Pulal Thanzara chuan Mizoram Film Development Society MFDS lodin china film lama na sataka mason na omta chu taimak na le thorim na ra ani ti in film siam tu kalkhom chu ashila film chu art le science thiam na tang kopa siam ani awangin pol angin malak na poimo hle ma se asiam tu an poimo thu asoi in khom hi pubi lal thanliana secretary INPR chuan kai shwain pujim ke chawza director INPR point fuina thu asoi bok ani USA University lartak University of Minnesota changa mithiam local te chuan tunai khan aizol an lo thlenga Mizoram sarkar malak na in University of Minnesota le Mizoram University te hian kumsang ni som pathum khan in rem na thutlung an lo ziak to Chief Minister Dudan angin tho na hian ra tha achwa wangin chunjam zel se tin an rela chumi chungchang chu tuna ilo thlir hawang u University of Minnesota USA chuan Chief Minister Pulal Thanhol Dudan angin Mizoram University nen tho ho chunjom antum PPL thanga Vice Chairman NLUP Implementing Board le Member and Secretary Mizoram State Planning Board Hovin Office Minnesota University atanga mithiam Dr. Carlin Ekman Professor Dean Current le MZU mithiam ten tho ho nu chungchang an soi ho tun naya mamit khwa apa e wanga chung ko mangdeu tho chungchang an soi howa anpa e hi endik turin University of Minnesota a sample an ken thak tur thu an soibok Mizoram pa shim te zirchian na atan le helama thiam na nei tur hian MZU Assistant Professor John Zo Thanza Machuan University of Minnesota a allo training to a asen so po hi University of Minnesota in antum sak vek ani helama endik na khol ala that tok lo awangin Mizoram pa sample te hi USA a ken thak an dil ta ani University pani ten kumsa ni som pathuma tho ho na anzia chuan ra thatak tak anei awangin model atan thabera an ngai awangin khovel ram sang sanga an malak na atan Minnesota University chuan model atan an man don thu Dr. Carlin te chuan an soi van ro tuitla khol manga endik na water data studies and management po Mizoram luile ro tui atan siam ani thu an soi bok PPL thanga chuan NLUP awanga American University Lianber pathum na le MZU ten tho ho na an nei chu lom omati thu soin Chief Minister Pulal Thanhol an fing taka hetianga ma alo la hian Mizoram tan na satakin mason na athlen abei sei thu asoi bok ani ole tuna chuan Mizoram Sarkar flagship program NLUP noya beneficiaries te lotlin na le an malak dante ilo thlir hawang u ke hi khovel thangi kani a serchip chan mari venga ka oma chuan hei mun phia mun te nein thina te awangin din huna harsa a ke enkol theilawa amara chu sarkar ten min ngai to a men mangaya enkol le na turin cheng sing ni lai min pe a chu chuan ke enkola hei kumina cheng noi chuang man ka hral theya kaloma I chuwangin thei top chwa ka tuma tuna po awain ka wata ka hala nakuma aina sa athar le tumin tran kala a he arte tlemte te manin I bulka tran chowa arte po ka shala chute tangin I lekha chhia te kala le a
ai zon na sang ka phak tok te ti a an mi tran puina zara din chwa nge ka tumani chân hay tên tin chua cơ lê rem căng ra về na cần sâu râm sor cari na lo doa asap pingan en na liu pi anti sắc thăng chín lệ mar so pha tên cần răng riang te parang ti vula Hilomin aman na turta ka mangila Hitsig le soy tia na bansan din Tsutin neso ram noa bisya mangu Tsak thang chin le mar so fa ten Kan rang riang te parang ti vula Mani puke akan din theina Run full industry le wan siang te At lotin na kan ko fa aon si Sak thang chin le mar so fa ten Kan rang riang te parang ti vula Rai ra fa ten nawang nui vena En na lupi kan don hi mong cha Min phật chua hun chuan kan so ram hian Thang sa pui nun ren kan ngai bilo Khoi su le nu ten tui luan na rang En na liu pi vang a lo ni don si Chak thang chin le mar so fa ten Kan rang riang te parang ti vula Rai ra fa ten nawang nui vena En na liu pi kan don hi mong cha cái mã hi chuan rau pui à cái này bác đồng tlang nuam viếng ông cái này NLP kan ti ma hian bong pui khat kan vula chuan NLP dong tura an than first phase zinga hamilon tel dia chuan kan han donga hei in muang hian kan ti phui sui chawa kan malak na po kan lan na ve a khata thei to patang kai pui tumin tiang hian kan kala tu na hian bong pui panga kan nei to a anau te te na vain som kan vul mek a chuan bong hu te hi ni khata liter som li vel kan sor chuaka som ni liter som ni vel hi kan eiral ania chuan liter som ni vel chu ama anma ni choman vel le ain maneis nan hian kan mang chawa chuan NLP hi ei zon na tan chuan mani tran kan lak pe jon thil hlok tak ni na lang tha tak ani ti ka karan choi ve du ni
cái hi ngir tlong à cái nia em mi o bak tong tlang nuam atangin NLP à hian blacksmith kan mi kan bel chun tak kai om lo wangin blacksmith ha thir cherang ha kan thlanga chuan second phase a khan kan tel ve kan cái ni chuan hei kan tang kai pui khop mai thlakata hian a capital sanang hu hi chuan a hle pai tam lem lo wa cheng nuai khat borang hi chu kan la lu tama se a hlep taka hi chu cheng sing libo sing thum borbel ani ve au kan lo fa te hi pathum kan chora patchang chon pali te tuna taki chuan a salna lam chu problem om nem lo NLP ka don hi ka tangkai puya kalom khop mai ei zonna min pui tu tan kan mangai kan tangkai pui khop mai tiền thính kil pum mangin tiền tha kan la vut ngaro tiền kan so ko leng kan da khatanga tiền kan so nga tiền amuk to ka khan tiền kan beng belanga thì khan hay hi kan da lenga hi a chun lu a chun thak a chun lu na tur han ta mo hay cầm phôi liền ở tiệc hàn khăn hay cầm phôi ngô mô anh thun liền à kami bel cha zong hemi car all kha bel cha zong nia ti deu zong kha me o he kota ti khan somi tui huna ga chun lu chu song chu ni mai hei kan bel chun set khat a se dain pasari oma hei amuna kan pek na chu sang khat le zaruk nge hedan kan pe ni NLP hi mere theitan chau anilawa itan le katan kan ramta na ni ke hi nun thang zuala kan nia bak tong tigrower self help group president kan nia chu tuna kan ni na din hun anie he call le a in kan nei na hi hei NLP scheme pulian sai lawa planning board vice chairman ani na tanga aron ena min du sakna le na thok tha amin ngaya wanga min pek ania achunga hian kan lom hlea tin hei pupiel thanga tepon anron en to a mi chun fak ve viawa maro chu fak tlak kan nilem lawa hei kan han thok chho zelanga tin kan dai lo na sadona ta te po chuanin thei tok min la chhuwa pui kan be se ni tuna helaya hei cement kuanga han khuwa zui hi hei hi thingpui hring si da khol na tur a chiat lo na tura hei helai fan hianin a chem hil reng na tur ania fan hian a chem lo chuan na hring om khom hi alo sadu khom maya khami sa khanin an ur che thuaya chumi von that na tur chu ania chumi chunga pha tur chu heng thir len ho hi anita a
chuan he lai mi hi hei a ur ro na tur ania helai khumi silonga ganju ena chuanin hei heta hianin gas amangta gas po hi commercial ania ani ti dan pe chuan connection pathum bel tal nei anga ya atia hei hi hemi khola her chua re renga hi amana tlom theilawa mana sang hrim ta a chu a thanna pakhat ania o thingpui fe kha atui bi kha ani khalna phei chuanin ei kan pu tranzual te wa kan zu kal khan khral tober han kg sang ruk mo kha anita a chu foreign lampang deuh hlira a khal ta chu heng khol hoina anwai a retlang puya chu anita a hei hi anwai tu ber anita a kan la pe lawa hei omna tura la om lawa hei hi hemi zo ka hi ti hian a then kwal ta a khanin ti hian a thuai ta a chu a herdan tlang pui ania tin khami a thuai sa a kha hei helai do kana hianin chapdar tur anita a ta hengan chapdaranga khamia khan a urro hun a om ve atia chung po chu training mu mal takkan la nei lem lawa gan ti zo huna kulama ati tupa te po ko chho tura lein ngai tai la sarkar zara chu atlang pui ania a khol hi he lai hen kan la da anga he ta hian chu elai a khol om dana chu ania sarkar chunga hian kan lom khom mai hei puki mate no tu ten minti saka pulian sai lote tuna hian kan dai don lo na sa a thil kha kan han ngai tua khol mun kudam angreng turin kan han tia rangwa te kha banga mang mai la kan han tia ma se kan han ngai tua chianga a thatak lo kum engemaw zat dai tura ti kha a thain kan kheta kan dai lo le kan soyanga ti dan la om le mang chu kan ti ringot ani a tha kan du sia chu helai kan na tho dan tlang pui ania helai hi khol mun turania a chung hi chhongin hei kilai khian nakina kan ena kan siam dona ta chuan chokidar a omanga ya bedroom te chauka sitting room khatiang thleng khanin tin engemo sarkar lampanga kan ho tu te local chang po an thlen theina tur kha plan te langa ya chu achung lampang khi ani dona kaming chu thang veli nia bak tong tang nuam om kan nia hei enilupi te kan dong ve a ma chuanin hemi hmuna hianin vok palin bul kan chana chuan second phase a khan enilupi kan dong ve a chumbian chang chuan ti hian a in te a in sakna tur te kan donga ma seng banjil man te an tia khang ang te ti lo khan a ai tha in ti hian kong shi tin sakhi tha zo kin a tlo zo ka kan sha da wangin kong shi tin ti hian a in te kan sa a chuan enilupi don hi a tha a lok thak kan tia hei vok pui te kan neya kan rai tira ano te hi kan sal chwa lo ke mani hian in kan vul zela awa in ke mani chung bi khian vok in mun nga hetiam hi kan neya vok somriat le ti kan neya hei tu na po ano te nei thar mani lok khan kan neya tun hian helai mun bi ka han rai lai kan la nei boka thale mai ano nei tur hi chuan ano te kan thar chwa chu ke mani in sal chwa lawin kan vul ngal zel boka enilupi sarkarina an ron ti hi lok thak le in kan sia ni kaming chu ne vela bak tong tlang nuam kania hei enilupi malak na tangin na sang kan thoka hei kan lok pui em a tuna hian
mystery te hi NLUP nuaya tranpui na kan dona tang hian regular hian mi paruk pasari vel kan chorve a chuan thlakata hian kan income hi cheng sing thuma tanga sing libor vel ni in kan chuta chu a capital tel lawin chu NLUP hian ma min ti son hle a tangkai le zola man zel po kan la tu mani chuan hei in huangin kan thil siam sa te han hu mai tur te om lawa chan chu kan thil siam chuat te hi kan da khol man lawa a sal na lama hian a buai thak lawa wangin thon liam hal zel angaya chu min lo hria sak turin kan han du bok cheu ni kaming chu lal than tluang hi kania khum tung veng lai om kani NLUP a hian ar vul tan pui na hi kadong ve hlo meya kalom khop meya ama savera khan farsa khan kadong ve a adon po hi kadong zo to a he in hi NLUP a kasakania ama pon tlem te chu ka vula ma se ain sakna te kan nei lo wang hianin in noi hian tlem te in ka tia ei jong thil dang ei jong le the kan ni lowa kanau te pani hi rual ban lo ko ompui boxia hei fa pa pakhat chu ka ne veya amara chu ko sana den thoka an manin tunglung ve the tok ani maya chuan mani hian ei ka zonga amara chu hei NLUP azara in thatak mai sokari min han saksaka kalom khop maya hei in hi kum khwa ka izon na tur ani to a kalom ma ka vulte lo pung chawatin ka vul tran tir lam NLUP ka ti tran tir lam hang ka ti sel tha thei vak lo kha ninga ma chen chu min ti chia amara chu tu na chuan pathian zara ti po ka ti sel tha ve to viawa han thi phok te pon om to bik lem lawa tu na chuan hei varanda no te khoi mai thin kha khoi to lovin tun kuma phei chuan hei january thla khan arte bom bik to leo te kan sale thiatin hei om da chaka hian kan in pa nga in lui to tak mai arin po ni lo hi hei kan han zawa NLUP han kan leng talawa hi kan han ti zawa king te po khi lian tok taka sakhi kan rel meka ma se chu po su kala puitin le thei lowa kalom NLUP awang hian ke khoya ma kanaw te kal san the ni lo ni leng puin mi chani than ne po len san thei lo kani a chulai kara kanaw te en kol pa ai lai e zon na thatak mai sarkarin min siam sakhi kalom khop maya pathian zara ka bul reng thei po ka besia hengin tha te ke zon na turamin lo wa man sakania kalom ani tin I asal na lampang hi chu tual chunga hian chon an bul ve ne chon bulna na ka chang me ulova aizo hi khathal na mun pui berania ano te hi zathum hi kalak dan tlang pui ani to a kanei tamlai chon zanga zaruk te po atamlai takala hal then box si lo no te kan lak lai box kan nei lai te ni via aizo la hian theka te kan nei via amaro chu me thai mai kan ni a ka regular reng thelo ba hian han chat lak deuh chang te chu kan ni mara chu thal lo chuan ka ar hi liam bik lova kan la ren chen ve ma ti chuan pathian le sarkar zar izon na thatak kalo nei ve ta kalom ma tuna yanin thil dang eng ma ti thei kan ni lo in sia dang khan ke ma ka upa ka chaklo chu thu dang kanau te en kol nen ti tang chu ka din munania sarkar chunga hian kalom ma adong ma sapol ate min han tran tir lau te kha kalom ani
siam red thei tan hai khai chua tura kwanun na twan UN no bom min thok pui zoram har la thola tai mat takin thok ro red thei na kan num bo me ke apar kun LUP zoram twan in new land use apar kun LUP zoram twan in new land use policy and dang le ke ya el lung ro takin you unau takin pi pa moi zoram kalasia Ting tang zo pa tit tan mo som na nari lo ni leirem kan rap sa thei don ta so fa tit wai sam tang tia me try to mo sia ya min trying ram ram min tin pui la so ram yan hil ni ren kan nei long che all tin te min sui khom tu lan chut theng amal som ro su tir tu lo ni am che apar kun LUP zoram twan in new land use apar kun LUP zoram twan in new land use policy apar kun LUP LUP Ole khati zung kha zanin Mizoram Hason na lamtluang program kan thli ho thei chu alo ni le ta a karle tunang huna kanin mole sheu don nia thlir tu te hin zawain mang thau le